U ovom snimku ćemo govoriti šta je zarez. Kaže zarez. Zarez ili zapeta ili koma, odsečak, interpunkcijski znak kojim se odeljuju rečenični delovi radi lakšeg razumevanja, jasnoće ili preglednosti, pogotovo ako se radi o dužim rečenicama. Zarez deli i sintaktičke delove koji ne dolaze zajedno, menja značenje u rečenici ili deli rečenične delove u nizanju. Tri su osnovna pravila korišćenja zareza: nizanje, naknadno dodavanje i suprotnost. Istorija. U početku se koristila tačka na sredini reda, medija distinkcija, što je zajedno s brojnom drugom interpunkcijom i znakovima uveo grčki gramatičar Aristofan iz Bizanta. Od 13. veka do 17. veka stoleća koristila se kosa crta, virgula suspensiva, pogotovo u delima Alda Manucija, venecijanskog tiskara. U 16. veku je poprimila današnji oblik.